بسم الله الرحمن الرحيم. Karena Allah subhanahu wa ta'ala napaturungi kanan namangir Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tena naku pak jari jinga sagan rupa tawa pasangalinna poranyomba mangirinakke. Jarin rini nasari ki papijojo kareng Allah subhanahu wa ta'ala sulanna ni kanaya atanna umma'na Nabi sallallahu alaihi wasallam atanna kareng Allah subhanahu wa ta'ala hambana kareng Allah subhanahu wa ta'ala tena na kulle ibadah tena na kulle anyomba mangir maranganaya kareng Allah subhanahu wa ta'ala nanjubat tuanna illa liya'budun pasangalinna poro nyomba mangirinakke yami antu illa liyuwahhidun pasangalinna yami antu na tauhid ka nakana kareng Allah subhanahu wa ta'ala tena na kulle nyomba mangiri maranganaya kareng Allah subhanahu wa ta'ala jarine na ya nyomba mangiri maranganaya kareng Allah subhanahu wa ta'ala ma nasaniya ki musyrik niya ki panggokan dosa lompo mangir kareng Allah subhanahu wa ta'ala salah se're na dosa musyrika dosa kesyirika nga iya mi antu appala doanga nga nagana Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wal ibadah anjuni kanaya pala doanga iya mi antu ibadah jarinai appala doanga mangiri marangan naya kareng Allah subhanahu wa ta'ala makna saniyaki apanggaukan kesyirikan maka niaring iri sesena kareng Allah subhanahu wa ta'ala tau musyrik mangiri kareng Allah subhanahu wa ta'ala.